Baha ikaze kuri YouTube channel. Muri iyi minsi rero harashize iminsi havugwa amakuru ko Pamela arwaye, ariko uyu mwanya inkuru ije itugeraho ivuga ibigiye bitandukanye. By'umwihariko reka tubanze turebe ngo ubundi mbere y'uko ibi bintu biba, The Ben yari yaburiwe bingana iki? By'umwihariko nyina niwe wari wafashe iya mbere kumuburira, amubwira ngo wakoze indirimbo ugaragaza inda y'umugore wawe, ntawagufashije kuyitera nibyo, nta n'uwamugushakiye, ariko umenye ko ibibazo bishobora kuba byinshi nyuma y'uko uyu nguyu Pamela abantu benshi bamenye ko atwite, kandi uzi neza ibibazo twabayemo, abantu batugenza, ndetse n'ibibazo twagiye duhura nabyo umunsi ku munsi. Ibi ngibi The Ben yabirengeje ingohe, gusa ajya ku mateleviziyo asaba nyina imbabazi, avuga ko atazongera gukora ikosa nka ririya. Ni nyuma y'uko kandi uyu The Ben abantu benshi bamaze igihe bavuga ngo The Ben ashobora kuba atabyara, gutera Pamela inda byaranze, ariko na nyuma y'uko bibaye urabona ko ibintu ari amarira gusa. Urabona umwana wavutse, ni umwana uri mu bibazo bikomeye cyane, gato yaba ari no kuvuga ko ashobora kuza kwitaba Imana. Uyu nguyu rero Pamela, aya makuru twayamenye mu gitondo, ariko video tugiye twabakorera twamenye mu gitondo cy'urukerera, video twagiye twabakorera nonaha n'ahandi hirya no hino ugenda unyura uragenda uhasanga inkuru nk'izi ngizi zivuga ko Pamela umwana yabyaye apfuye, ariko abandi bari kubikora gutyo, ariko umwana yavukanye ibibazo bikomeye cyane ku buryo ahubwo ashobora kuza gushiramo umwuka natagira ibikorwa, cyangwa se nataza kubamo ukuboko kw'Imana. Ibi ngibi rero ni ibintu byakomeje bishimangira ibyo The Ben yari yabwiwe n'umubyeyi we, nyina amubwira ngo ntabwo byakabaye ngombwa ko wakabaye uhita ushyira amashusho hanze ya Pamela, cyangwa se guherekana inda yiwe uyikarabira kuriya kuri televiziyo abantu babireba, kubera ko uzi uko wakuze ndetse uzi aho wakuriye, abatugenza urabazi, ibibazo twabaye murabizi. Ntabwo rero byakabaye ngombwa ko uhita yuko werekana umugore kuriya witwaje ko uri umusitari cyangwa se ari uwawe, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe ibibazo biza umuntu yabigizemo uruhare. Ibi ngibi rero The Ben yaragiye asaba imbabazi nyina ku mateleviziyo agiye atandukanye, anasaba imbabazi abakunzi be, by'umwihariko kubera ibyo yari yakoze byo kwerekana inda ya Pamela. Ariko kuri ubu ngubu rero akaba inkuru itakiri ya yindi, ibintu bikaba bihinduye isura nk'uko nawe urimo ubireba, kuko ubyibonera kuri iyi screen yawe. Reka tubyinjiramo gake gakeya turebe ngo The Ben nyuma y'amarira menshi ari kurira atangaje iki ku rukuta rwe rwa Instagram. Njye tugiye kubana nk'uko bisanzwe, The Isaac ni umwe uhora gukorera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo ugire amakuru uzajya umenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubyinjiremo. Ubundi uyu Pamela inda ye yari ifite amezi 7. Inda ye yari ifite amezi 7, yari yayitwise mu kwezi kwa gatanu mu mpera zako. Inda yiwe rero yari ifite amezi 7. Uyu nguyu Pamela akaba ariho yari yasamye iyi nda, umwana akaba yavutse atagejeje igihe, mbega niyo mpamvu umwana bamushyizeho ibintu nk'ibi ngibi, ndetse umwana akaba ari no muri bomboni, ibikoresho bimwongerera umwuka ndetse binamufasha kuba yakura. Nubwo abantu benshi bagiye bavuga ko yabyaye umwana upfuye, ariko ntabwo ari byo, ahubwo umwana yavukanye ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, birimo nko kuba yavutse igihe kiwe kitageze, akaba ari byo bintu ahanini cyane binateye impungenge, kubera ko iyo byagenze gutyo umwana amara amezi 2 muri bomboni imukuza, mbega imubera nk'uko yakabaye ari mu nda ya nyina. Izo mashini rero nizo zibakuza, zimuha umwuka n'ibindi byinshi aba agiye akorerwa bisimbura ibyo yagendaga ahabwa na nyina ubwo yari atwitwe na nyina. Ariko Pamela yagize icyo avuga ko igise kiryana kuba ibintu nk'ibi ngibi bibaye ari ibintu bibabaje cyane, ndetse ari n'ibintu binateye ubwoba, ariko avuga ngo biriya nubwo bitagenze neza ubutaha bizongera bigende neza. Aba ngaba rero nimba mubyibuka
bakoze ubukwe tariki 23 z'ukwa 12 2023, niho bakoze ubukwe rwose, bakora ubukwe bakiriwe muri sale ya miliyoni 5,700,000, bari bakodesheje imbuga hariya kuri convention center yishyurwa miliyoni 5,700,000. Uyu nguyu The Ben ubwo yashakanaga n'umugore we bari kwitegura gushakana, yahise amuhereza impano y'imodoka ya Range Rover ya miliyoni 200,000, ayimuhereza nyine nk'uko nawe wahabwa n'umukunzi w'imodoka. Nimba ukurikira TikTok y'uyu The Ben cyangwa se Pamela, uzabona amavideo menshi agiye kumwinjiza muri iyo modokari amukingurira nk'umukunzi we akunda kurusha abandi. Uyu nguyu Pamela rero ikibazo yahuye nacyo ni ukuba umwana yavutse atagejeje igihe, ariko ubundi nta kindi kibazo begeze bagira. Aba ngaba bombi bakaba bari bahuriye mu gihugu cya Tanzania, ubwo Pamela yari yaserukiye igihugu nka Miss w'umuco, kuko niba mubyibuka neza 2019 ubwo atatorwaga bahise bamugira Miss w'umuco mu gihugu cy'u Rwanda, rero akaba ariho bari bahuriye. Uyu nguyu Pamela yambikiwe impeta mu nyanja y'Ubuhinde, uve kuri bamwe bagusohokana mu gishanga cyo munsi y'iwanyu, ariko we yambikiwe impeta mu nyanja y'Ubuhinde n'uyu musore The Ben yari yamwerekeje, aba ariho ajya kumwambikira impeta k'umukunzi we akunda agafana, akaba ari ishema rye akurusha abandi benshi cyane. Rero ubwo bashakanaga hajemo ibibazo by'uko abantu benshi bagiye bavuga ngo uyu nguyu The Ben ntabyara, ntatera inda, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko biza kurangira ejo bundi akoze indirimbo atunguranye yereka abantu ko bibeshye, indirimbo yise True Love, ndetse akaba afite n'indi ndirimbo yari yatuye umukunzi we yitwa Plenty, ariko by'umwihariko nyuma y'indirimbo bari bagaraganyemo yitwa Ni Forever bagiye gukora ubukwe, yamukoreye indi ndirimbo yitwa True Love, ari nayo ndirimbo yagaragayemo amashusho y'uyu nguyu Pamela afite inda. Bwa mbere abantu benshi baratungurwa muri showbiz, amagambo menshi aravugwa, ariko kuri uyu mwanya amagambo n'ubundi yongeye gucika ururondogoro kubera inkuru ibaye, ariko wenda reka dutegereze, hari igihe byazacamo uyu mwana bikarangira abaye muzima ntagire ikibazo ahura nacyo, ariko nyine umwana wakorewe mu mashini rimwe na rimwe usanga afite n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Reka ngushimire we twabanye, amakuru yandi muri buze kugenda mwumva ashobora kugenda bigarukaho, ndizera ko uzaba wumvishe aya ngaya, ngushimira nkubwira ngo wakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo cyane, nawe wayikoze kuri uyu munsi, ndagushimiye. Tuzajya tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, usigarane amahoro.